mayam khurumjari impact TV ne paring ne nasan dokchari ba Khangminnasi Manipur thoramasu meeting tawiri ba mayam punamak po han makada taram nokchari ngasi su mayam gi damak ta yamna special oi ba guest amagal rena mahak yamna special oi ba success story amak ekoina pudun lakchari. Well, today's episode is about a celebration of a woman who turns her passion into profession. So ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Manipur's most celebrated florist, Miss Pukrambum Monica, who is also the proprietor of Laikoi Chromatics. Welcome to the show, Monica. Chari impact TV busu duga impact TV bu ying biba viewers ma'am so ikon on khumjari yam zanu ai je Monica gi FD as an entrepreneur ni yamna chillaba matam yam se kai thok pira kan da impact TV de ngak tang leng birak na hai tare wari watai sana bagi tanja bi bagi da maktos mokan su Monica bu thaga chari hai tare Monica wari sidi hodok point hai tare ka Monica na hozik proprietor oi biba Laikoi Chromatics hai me ko gi yamna fazava ko gi floral designs ke dugumba journey am kaktas mine hobirak pase magi su initial stage tagi magi journey ama khaksa maina leram gada male kari wakhalon dagi kari inspire tor kanda Laikoi Chromatics se hodok pi kibono dugi wari hana libi aigi journey singi matang se wari di kitang sang haidi right from the beginning aigi childhood tagi yam thina relation layeba ko haidi akoi se dum financially struggling family dagi horak pai hongna bidum akoi ma se kwarman ki thel da pot yolakpa ada ai right from young age 6 7 saidi horak ai se khomai gi matung dinaraga pot yon base dum yawreba ko ada special occasion khara dum yang thangi like khuramba dagi bor like khuramba khogi skon da tobse sida dum khoi mai bain se gate skon gi gates da lai yon ba dum yaur eba ko dum chahi dum thangna na ahum mari wakte ina ningjang bada ma yol eba ada sigi stage dagi hawra engon da kitang spark am lak pa se haidi lai yon ba haizimak ta bum gate nga sai gi offering ta matam da thamna da khogi lai yom se ma yon ba se sigi interactions engon yam tina memorable experience hogi ba even 2006 skon gi bombing se voi samadum tham khogi kari haba thamna na tin thamchet maru parenga lingi hai tare adai adum aigi sum lakpagi growing stress sida dum akhoi ma da ina dum aigi pocket money se even pocket money se bokte aigi first transaction hai tadi akhoi yum da hoba sanari je aina akhoi ma da yon na bana pu na bani hi aga thamani ba prior to one day adu du akhoi ma sna ke thel da purani adu khoran yola kan da even ma lupa tara yoli kun yoli kan have this na gi school ka ngi matam gi pocket money ore ko sum like dum sigi journey se dum matik mayam lakha kan da aina chawrak pa dum college ka ka bagi timing after college ai se kai tau du no di khang da I said adum film mayam ma backing adagi even dog training aina tau da feel si le rakte ho ka ada haidi spark te dum lai jam ni na nga sa flower se kaino di khang da Manipur da flower se kaino have se haidi knowledge am da laite ba ko adagi mentorship laite dum si di academic oiba lines wait tam ni na ada 2018 right before the COVID se I the COVID lakani khokani haibagi kan ta su samin se laite ko ada right before the COVID ta I se lamphel dc opposite ki da dukan ma di pham ma me ba as the I journey the potted plants the how given ko later on I potted plants na so ngon the yam tin the amuk I curiosity se dum
ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯛꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯚꯤꯂꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ 2021 ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯥꯏꯁꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯂꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯅꯦꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯂꯣꯒꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯄꯔꯐꯦꯛꯠꯂꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯒꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯀꯣꯏꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯩ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯆꯣꯡꯉꯒ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯟꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯡꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯐꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯗꯤꯁꯄꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯂꯩꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯋꯥꯟꯗꯔꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯟꯕꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯀꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯂꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯐꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯖꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯂꯩꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯇꯨꯗꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯀꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯗꯤꯞ ꯗꯤꯄꯔ ꯏꯟꯇꯨ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯦꯜ ꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯀꯥ ꯐꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯨꯖꯦꯁ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯌꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯏꯁ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯦꯗ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯕꯨꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯖꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯀꯤꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯦꯖꯇ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁ ꯋꯥꯟꯗꯔꯤꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯖꯤꯛꯄꯨꯔꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯣꯔꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯥꯏꯊꯐꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯇꯨ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯏꯚꯟ ꯌꯨ ꯁꯤ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯏꯟ ꯃꯥꯎ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯝ ꯒ꯭ꯔꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 15+ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯔꯁꯇꯤ ꯑꯩꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯠꯑꯞꯇꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯁꯦꯜꯁꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ
ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ I don't know that ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯩ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ but then through your stories ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤ local farmers mayamdasu sigi kanabase dumaina pi haiba adagi local farmers mayamdugi market so as Monica you as an entrepreneur moina dumain torga provide tawirako so yama nungai je haitare from Impact TV thank you so much Monica for this initiative makata no Monica dry flowers ki matang da mung lakche ge haitare dry flower har kanda aidi habadi am lifeless ga oraga aigi unadi dry flowers hana maming dang ta matam di am pamu de haitare but when I look at your Instagram page the yeng of matam da dry flower has its own different charm haidar especially aina uzab matam da color combinations ki matang yam phajai haidar Monica na semi matam se pinky adagi lavender colors ki matang to to me ang khakwi haidar tell us stories about dry flower gi magi stories na kamai na hor give no plus at the same time dry flowers ki sourcing sidi kadai kadai to ge hadadi matang na sahibi dry flowers is mostly local ne ko dum haidi ai hojik ki haija ki ba dum mau daina sinapti dina mau box moi dum basically hojik se am thina moi dry flower gam advancing stage ta le ba even all over the notice dum sourcing je hojik Manipur de yam tawe ba ko adagi wild collection je dum tawe adi Manipur gi dum hilly areas ta gi ado dry flowers ki oina de is important ki dum blend ne gi thaba ai yam ba work and arrangement je because koi je dum local flowers ha just specifically grown kenu katang na di yarak ta bani ne arrangement gi dum aduga hojiki oina di am popularize oina di sustainable keno khogi pot oina solar flowers oina khogi real made flowers dum natural flowers ki type ta dum haidi khogi handmade wood texture ki type ta pot am lei ba ko aduduna handcrafted tora khogi flower ya adugumba flowers siga blend tawdone ba local flowers myam se ado haidi hojik se dedicated farmer ngai sai panjaki ba do moi sing se dum dry flowers ki khogi samna kan bunny tails kind lei ko adugumba myam se moi dum cultivated every year tawe ba ko aduduga akoina dum stock se loksalani ado off season gumba dum yon doine aduga dry flowers haga khogi laido kangalaga tawbudu na deba mai ge kitang tonga leba ko haidi dum preservation room da lakani ba aduga hojiki oina di advancing stage ta di crops khade dum dry flower gi adum leizagre ba adna crop dry flower gi especially tha ba hitar adu gi document ma'am sourcing tawani at one time aduga method ama sule khogi bleaching tawaga aduduna mo mapan gi process ta gi lawe ba ko hoina kagino de si adu di am thina chemical in keno incorporation changba ade color dyeing to boy jo khodi taw is just fabric dye to ga simple oin taw bane ba aduga bleaching gi dialogue ta di commercialize am oiman bagi adu di taw de ba aduna khone mapan da gi chen ba jamna sunu ngai je mon ka daza matam da have the arrangement or matam da not only artistic quality ka tang na tabi da hitar environmental conscious oina ubi gi was is khoi se daza da syam nu ngai je hitar ko not only magi mapan thong gi beauty du khatang da suggest taw da ba bleaching taw bo ga hai je taw ga hitar yam thina phasa ga da pot ne hitar any kind of colors tharak pa da ga ya ga ni but then adugi environmental conscious oiba du se am thau ta bra na khale Monica do makhata na ina sum khanja matam se kasi journey me Monica I have been following your page hitariko and I was so inspired looking at how much work you have put in how much passion that you have put in your work hitariko I think floral artist ka have I think this profession chooses you hitariko da hoi mathongrom khangdrai kai doi no khangdrai ga ler matam do adi du thoin ki lehen ba mal hitar se journey se lak no hono matam da ko ado Monica sigi matang se sigi journey se la you are very successful hitar congratulations for that thank you ado sigi journey is the Monica one man army and the top the yaw the haitare sigi journey se so like why don't you introduce us to your team hojiki oina di agi team se aiga paraga 6 way hojik head senior oina agi floral artist amale agi adu je agi hek pokmina be che oidoine adu duga next moi assistant floral core team da moi ahum ama leire amana Linda kore amana Tinei kawe adu agi friend ama zule ma Ronila maga mana core le duga delivery gi coordinate tawse sisna gi staff bhumika ga aduga ina overall adum mayan se dum yengjalaga dumaina hosi bokidi chalai a team gi si yengo matam da so it's a perfect example of women empowerment haidaraga the women entrepreneurs
entrepreneurship ki matang se am kana celebrate to matam se Monica na hojik pan biri ma'am se most of your teammate is women hai tare ko have the entirely have entirely women hai tare women entirely run to ba dugum business amakak ne sigi damakta su sigi success is so another level of success amane so high jage Monica congratulations on that thank you maga dana Monica I know khangjening se Monica sigi journey se like chromatics ne to is not only event management khatang na te di tungan ba khoi gi events ma'am la birthday the wedding tungan ba lak sigi management khatang to buna tabi da high tare shipment so shipping so pan India shipping lai bagi facilities amakak especially khoi gi dry flowers se lai na so Monica na mang takpi ki bido ado Monica sigi shipping tork matam sida I have the yamna delicate oiba pot ngak ni even if dry flower ni pum maroi patlaroi haiba taraga so like yam thina delicate oiba dugumba pot amakak especially pots na dry or kan di tekan ba kukan ba dagi ken gan ba yam yaw ba dugum pot amakak nai tar shipping gum tork matam sida kai difficulties challenges kum but like plus at the same time low in order situation haiba am so lai na ko kari challenges tile yam singna hajata di right before the crisis ti yam thina gi business am blooming way ko hai di pan India sip say every week adum minimum 5 to 10% di dum I delivery courier ga dum type of tawra dum tawra meba but after that I gi kano se dum hai di lambi ka khra di delivery courier am thina dum on road chat pa service work pani na reliable so work pe adre do plus speed post ki namu yam thina slow man bagi adu na hai di shipping se koi I di mostly ani se depend tok pani na adugi matam do da khitang problematic ti wai gi ba aduga later on adum adudai di affected am oibani na isu yam kanadi sida focus to budi oide aduga plus flower haga not only customer gi preference pink haga pink jat panataba adi blue haga blue jat panataba yam thina haidi personal touch amam no yarak panina hujik makki di aise yam focus area di oide sigi shipping ki se adu tabuda boy na weekday sales weekend sales na koina mumuk tawpa kan di Delhi Bangalore Mumbai dum whatever state dum lai ma se gi dum akoi de inquiry lakpa matam na koina piba yaba accessible area oi targadi adum Kaithel Express ka partnering tawraga koi dum shipping se dum tawe ba ko marak marak da adu hujik se dum ama ani di tawe do yam thina di taw hana hita ta tawbudi oidre as far as aduka flower gi oina di delicate oi bai se packaging akoina phasana tawraga di ka su problem di laite ba ko ngasi bokta di dum flower ti e khol haba gi problem di amta di laktri okay adu su yam na success ama kak ne haijage ko have the at the same time sigi crisis su thu na loi boy no have the sigumba have the no na inkhache iba budding entrepreneurships mayam si su loina magmage mayon kak paga chamana ibane hai tar as breathless or gat mind leibin yet still sigi struggling time matams the for winning hanna like na the minus Monica dum hot na biri ko adu Monica tongan ba service mayam gi di the event management gi the wedding gi kai service mayam kak tin mind tak high big re Monica adu Monica ine sum ujaf matams Monica gi page sing se khun sum yengjev matams am ba Monica bouquet oina the mind am boina same hai tar flowers sing sing but flower has different magi purposes mayam lai na ko have the khoi nupa su dum pa me flowers just kan no doubt ko adna khoi na dress ma se ko matam da formal ma se ko matam da khoi si daga threatening ba brooch na threatening ba khoni mayam kak lai hai tar sigum bagi service ti kai lai is it only about bouquet is it only about the arrangement mandop arrangement katang gi oi bra personal touch na sai pan de gi do kari service ahen ma ma habi flower gi uses se khitang di tongale haidi dum akoina haidi tribals wedding gi Christian wedding gi yeng taga di brooch type important way ba groom gi damak ta and groomsmen ma'am gi adagi some weddings study dum mai gi lakadoi ba family both side groom side adagi bride side ki tawraga moi gi brooch same ba koi dum tawe ba aduga as far as akoina yamna special oraga di akoina hojiki bride na paik dor ba flowers bridal bouquet asugum se yam thine special way ba sidi akoina ga one time ga same ga yade ba ko adum same lo ani sisne final order oi look se kaina haira khona pirani mana pamre amuka sindoi ne ba adum sigi special customized bouquet gi range ta lakta ga de adagi hoji kandi yam china popular oi ba ha ga di dum even upasu nu pichu gender ha ba di leite yum da thambagi yam lakpa se ha di dum regularly daily dum gi flower restock to bagi matang da dum lakane ba ai sam na kan da handak week se ina yellow machu gi flower lagi ta di mathang da ai red ang pamak to ne ba ko example adana ha di sigi ma je am thina mi moi da so dagi mi gi su purchase to ma tam da moi gi su the resources akoi de pirak panina akoi na so akoi gi best level da pi do ne ba adana ha de akoi na stock se lakpa matam da si la e dagi introduction ga tong naraga adagi flowers se sina sini sin tham tar ga di ka da enhance tawni whatever asigum details me ama change ba ko adu se dum specially akoi gi service da hojik people service way ba adu atopa ki wena de dum mostly akoi se booking na de am boy hojik ki wena de
yam su nungai ta za matam then talking about the khoi home decor ki matang lak matam se Monica khwai dagi hang ba se aina su YouTube ta khwai dagi thi ba kan ma ka khoi din flower se ka maina long lasting ohen ga dagi thum ha pa ga yengi ya de dagi chini ha pa ga yengi ya de like as a florist amoina let's share us some of your tips ka maina long lasting oina tham ga at least a week we want ka maina tham ga ne han flower gi adugi long lasting gi matang lak ta gi magi flower care se basically magi kind of variety adagi kind of flower gi magi sourcing place digi lakani ba ko adagi khoi gi local flowers sa kitang hoje bok ki da khon har wa ba se harvest ki period se sidi akakna ba leitabani na samna kan nong tar kan harvest tok ta gadi best adum short adum lai ya roi ba haidi one time ngahak tang hi pai bi dum yani ba ko adu khon bas ta thamang ba tam 2 days fan chat la roi ba magi moisture level du yamak pani na dum pat pathurani ba aduga example akhoi gi flower lilies kumba dagi dum akhoi mangda leba sim gladiolus kumba se sumba dum 1 week adum exit tawraga dum chat pa su dum yawe ba ko aduga hojiki YouTube ta uriba mayam ama dum thagat pani ado khoi amta disin na de just plain water ada plain water si jo khoi gi pukhi gumbai di yade ba ko bacterial growth am thina thui ba anai de khoina tap water ta ga jo khoi gi syntax size ni ko chlorinated ta jo syntax khoi gi syntax sa tham ta ga do syntax ma khum ham do tham ne ba evaporate to ga kan khoi gi remaining stock tu na khoi flower gi feeding water si wai do ne ba yam su nungai se sigi secret se ko ngi reveal to biram magi dum to Monica ore sham nungai ri marak that na break ma cham thang log jege break ki matung da Monica ga nungai ore watai ga loina miyam gi damakta Khangminnasi Manipur hanjer ki ge Impact TV bu mijing ta dar review ay mahapapi yeah mi masak khangdam saradana noi ponmak ising manung sida pulap namjilura ha pulap namjiluro ibungo yaimani da sidia Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kunti gi matik magun khangnanaba thawoina sinba oiba tai areba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani na imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaram de palibango Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmangda thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijer beching kuba mase prithima tai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namangda bhagavana putigom pambi gi masakoina leplare namit pangthok lo kunti yengo kunti Laibak pukpun namit kuding inamidang waram pung taruk taba matam sandok jagadaba amade matang ginamit yum sakasya namit kinong tilpung amataba kudingi repeat telecast tawjagador bethoramase sungsoy soydana sandok jaragani soydana makmiyang tabiyo Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring break ki matung da mya mataram nok chiri Monica ga wari makhata jike Monica breaking among the Monica ga entrepreneurial journeys they am thina khoi mayam sin spat to be gre haitar adu makhata rak pasti we want to know about more about flowers haitar flowers in Monica hojikyu na de we as a consider that as a means of communication habitar wahi no phongdok pangam do flowers no phongdok pagi chatna bi ama khaksu na hawai gi matam dage dumai na shudum lai haitar ko ado Monica khangninge flower gi communication sigi matang sida haitar ko as a florist amoina Monica so you being another content creator amoina haitar hojik su social media da su yamna enlighten to biri Monica karam karam flowers se karam event pi ga dage say for example wedding dana kamaina pi gani birthday na kari pi gani valentines na kari pi gani like is Valentine's ki flowers only red rose katang oidura Father's Day Mother's Day event mayam chahi amagi manung chahi amagi calendar yor events mayam sida karam flowers kari variety kari color pi ga dage has kitang enlightened of you flower communication gi matang se si se kitang sange haidi communication haga khogi lairami ba khogi Manipur gi oina di only basically na chong khatane ba khogi way of communication se haidi buke oina piba kai sidi dum chatna rakte ba adubo sikise led back 18th century gi Victorian era dagi sigi communication gi magi Floral ka free na tungan lai ba ko sise popularize orak pani ba western rome da haidi
flower communication yeng tagadi region to region amta mana deba haidi Japan gidana ama oini China gidana mo oini India gi dei na thengna jarakpada ngasi bokta dum pajarak khopata di ka hen thengna deba adu mostly khoi ge hujiki oina di Victorian areas ta dum lakani bako flower communication hai tagadi haidi matam du dagi pinab du dagi aduga communication se kai gi tholakhino hai tagadi Victorian era matam da khoi gi emotion se publicly akoina aina nangbu pame nusi haibase phongdukna deba adugi as a means of communication ama se painting da akoina yekpa natraga embroider tawraga handkerchief ko se pinaraga adagi bouquets na letter on admai lakhiba concept ne bako adu haidi flower gi oina di language ki matang da lakta ga di piba yaba yadabase sidi actually aina semba yaiba ko haidi on draft oin tawbi yaiba haidi akoi gi oina di India da hujik akoi not only akoi commercial point of view in touch tawda yadaba haidi nga sagi overall year da kai phangi adu matung myam na oina su tawe ko adu haidi actual meaning that yam thin elaborate oi greba adu hujik ki oina somna habi da weddings ki je couples da pi doira bride da pi doira haibam leba ko adagi groom na pi doira bride da pi doira haibagi concept am su leba ko asagi kai gumba groom sina bride da pi the boy taga di dum red rose adum pinar ne ba kan wedding se red color se quite auspicious oiba color ne na khona dum Asian guy da di dum yam leizareba ko and symbolism of love adu duga atopada akoina dum PBI abse dum pink rose komba degi dum mixed color flowers like pink sets komba dum PBI wedding gi oina de dum thoidongna yellow gum dum PBI thoidongna kemta leiteba aduga as far as Valentine gi se Valentine de dum haujarage khogi Florist me amgi hike high target di pura keno se Valentine se wedone ba ko ada Valentine da si red rose di top choice ne haidi madi love admiration adagi desire me sigse magi the engrave tor yaujaba meaning never red rose ki oina di adu duga atopa dum alternative colors me ama dum lay pink sets dum all over range dum yainu pa na pi da dum pi na pa da dum pina ba da dum yaba color lay da adagi carnation dum yai ade orchids dum yai sunflower dum akoi dum recent years tagi the sunflower yam dum popular choice oina re ba ko adagi chrysanthemums adum mixed floral adum PBI aduga Valentine CP gani have the like that red rose de makoi include it holle aduga next to Mother's Day akoi Women's Day tawe ka Women's Day ki de red carnation pi gani ba Women's Day that they womanhood celebrate was a red carnation se as na symbolized of womanhood se adun haide kone red carnation period ba aduga next to Women's Day gi matung dai di Mother's Day mulani ko Mother's Day da di akoi gi sida yaw pink carnations kum se se motherly love fight aga di sigi flowers and symbolized of ne ba ko adun haide sidi akoi every bouquet Mother's Day gi da di si akoi hana dum customer ga da se dum hide ne ba si yaw bi yo ko lona even moi na choice ta chaga je adu Father's Day next to Mother's Day the important event noi tadi Father's Day mulane aduga Father's Day gi oina de khoi se red rose akoin hagen atopagi romantically way da koina nupa nupi couples apina matam da red rose yauza targasu Father's Day da de koina red rose kai gi pina kan da khoi gi living father se akoina living father or any father figure khoi gi life the father figure lawi pa myam sida honor ta boina de koina red rose pi gani ba aduga akoigi disease ogi ba dum like idaba akoigi ipa kumbase stena koina honor tawbase white rose pi gani ba ko aduga other atopa de dum koina am thina Father's Day gi wena chatna bidadi chrysanthemum se yam ball color dum white red adagi suma mix me am PBI orchid PBI adagi bud of paradise PBI adum adagi lilies adum pine adai Diwali gumbadadi ka hena thoidokna sum CP ni habadi leite but sanare gumbade adum ani infuse tawna de dum hone Diwali dadi adagi akoina garland lengaga tawbase CC made adum aina short short adum ai calendar adum fix to saleba aduga Teachers Day marak thana Teachers Day Teachers Day je mayam na hujikandi yam dum hanga po question se Teachers the kari color pi dunu red khogi rose color se rose dum mayam na dum pam nei ba hujik su dum ko ana ide khoina rose tadi red tipira roi bo za dadi appreciation na khogi oza da appreciation utpasidi sta yaw dum ne dum peach color gum se dum pirani ko aduga topa flower dum carnation dum pi ba carnation da khogi white range adagi dum pink gum se dum any dum carnation range dum yare aduga atopada
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯇꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ depends upon personal preference ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ and you are also guiding them as a means of communication ꯑꯣꯏꯅ guiding ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ that's free of course ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ free service ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ talking about ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯂꯩ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ as a whole because you are based like chromatics is based in Manipur ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ as a whole ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ floral artꯁꯦ ꯁꯤ appreciate ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯔꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ as a florist ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯌꯔ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ 6 years operation ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯀꯤ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯒꯤꯐꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯄꯤꯡ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯂꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯁ 5 ꯌꯣꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯌꯣꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯠ ꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯋꯦ because ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯇꯧꯅꯩꯁꯦ ꯕꯨꯀꯦ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯗꯤ 2 years of operationꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯣꯅꯦꯁꯂꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ Thank you for revealing the secret ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯏꯅꯀꯤꯒ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯔꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯦꯄꯤꯡ ꯀꯂꯔ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯗꯤ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯔꯦꯄꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ as far as ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁꯥꯏꯖ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 150ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯟꯖꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯅꯕꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯀꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯕꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯊ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯤꯄꯜ misunderstood this as something as ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯏꯖꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ how would a layman know the difference between baby breath ka ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯨꯛꯁꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛꯁꯨ ꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯕꯦꯕꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁ꯭ꯂꯤꯞꯂꯦꯁꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠꯁꯦ ꯕꯦꯕꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯇꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯎꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯄꯥꯟꯗꯒ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯁ꯭ꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯇ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯕꯤꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯊꯁꯦ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯚꯥꯏꯁꯅꯕꯤꯖꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯥꯆꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅ
punba nattabida akoina manungda oina hap adum type of nachom mayam khaksu maina thengnagi akogi nachom gi su it has its own evolution, it has its own story hai tare ko sigi sida di as like koi chromatics na di have the sigumba akogi traditional and ways of arrangement of flowers di kahani with a touch of a modernism hai tare ko main tawrakan that maina conservation tawbagi idea gumba di leivibra kamain incorporate tawi conservation gi je on we dum ai father plan da delay ado hojik ki makna de is execute tawdi ngam deba aduga nachong gi hai kan da hojik se thaina gi khoina akhoi ima event hoina taw matam da di ta khelai gumba haidi khoi gi local flowers na tawjera meba ado hojik ki oina di modern scenario da di season na kan da khoi gi phi machu da gi horaga aina khongdum machu hai se example ko adem popular color hai ta de hojik wedding gi daina khongdum maku hai se dum like yam thina soft green du neba adu di khoi da di laiteba aduna de khoi cut flowers da hojik adum onjana rai se moi gi da di color range adum variation khalaiba green yawba white yawba sing mayam sina ado aina na chong gi sum thiga chaba kan da di akhoi gi local kan verbally dum kan hai tar mayam dum pok thang na ba wari da di na chom se akhoina sanare se nupi sina kai gumba nupa sida piram dagadi nupi sina hairam mi se ai se amna prosperous oiba family ni na ai ga level chana dragadi la hadi adugi kanu communicate tawna ba way of communication oirami hai I don't know this story ai se pok thang na di ta ni aduga ai phajana ju ai ju yam khana di khangja di oidri si matang se dum aduga nachom mapum nachom machet kaina su leiba male ba ko ai ju dum thijan ge na di matam leiba kan dum khandi khanjari ba aduga as far as nachom gi da di ngasai ge khoina na da hapa matam da nupi na hapa matam da khoi gi thuna kindarak pa da gi thuna dehydrate tok pa gi factor am leibani na khoi commercial point of view de khoi de di ate ba adun hai de khoina adigi mingon da khoina sanari chilo haiba makchu ya da bani na ana khoi hoji ki oina di commercial point of view de pusala pa ya dri ai ta hoi plus at the same time si zo koina customer gi demand gi matung in so conservation tawning ye hadna so customer gi demand lak ta batara ga de khoi gi business point of view da some other downfall amuk oi du ne ba but aina dum ubada hoji se moi muga silk ki na chom tawbudo adu yam thine ingon da so inspiring oi moi na Khangminnasi muga gi na chom I think I make a news on that some years back I tare ko yana shinu ngai je adu Monica makata na ina khangjining mase Monica wari me am se to bire and sigi wari me am sagi you have in-depth knowledge about flowers I tareka and then how's it worry to matam that your face brightens up because it's so patient adagi have the aina su to questions sam ka hangza matam da yam su nungai jai ta za matam na chongi matang ni really bi base akhoi na khangi just basic khak tane I tare florist point of view da na chongi matang hajar pa am nungai je adna khoi viewers me am na su yeng bi kan da khoi like koi chromatics ki magi flowers me am se pamba dagi hen khangning ba hen study tongning ba and then lovers me am the fathers mothers me am the pinning ba how can a customer get in touch with you kamain to it's imphal area na kai kai da phang da ge khot ka da ge home delivery gi service lei bibra adagi matang so have you khoi gi hoji ki di service extended area se only imphal area di way hadi imphal area gi akna ba distance khatang di way je ba ka gi no di khoi customer phang de hadi across the mu customer le roi ba adagi changang gi line hai gana across the airport malum bazar bok tang di yawe ba atopa de jaga ji duga on special request aduma khoi gi delivery agent ga tanar ga khoi hujik se fatafat delivery service if ka moi ga khoi ga partnering tawe ba ada khoi na moi da high ni distance example cc le aduna noi ne coverage pi ba ngam doi ta ga di khoi smai na even ai gi site so akhoi na pining ba numit akhoi gi yam na hadi moi gi request tu na akhoi se pi de ya da timing da de khoi site te khara ma hapani hadi customer de gi lupa chani lo guys di yan chaw do ni ba an hai de khoi site khara pi ni moi site ge noi kya bok ta ya do no ka na khoi ne ko se to ni manung da du mane tha ba su yawe ba ada khoi si am thina challenging oi hai di delivery gi se but adu bo mayam na dum order to bi ge hai ta ga di khoi hujiki wen di Instagram se fully operated oi ba ko adu maduga akhoi gi restaurant number dum yaw je adu ga plus ai gi khangna chana ba gi hana de gi dum lai pa mi mayam se sin dum referral sin ai gi personal number daga dum tharak posum yawe aduga dum hojiki oina di order basis se koi mostly Instagram gi DMs na traga call stagi yam balogdoni yam sunu ngai ji Monica koi mamal yam lamba wa hai wa tam yam khak su tak bigger have tareko and then I'm so happy that I got to meet you hi dare adu Monica wari shaning budi yam khak oi lady adu impact TV ge khoi Khangminnasi Manipur na kak na ba oi bani na koi na pukmen pawme na bagi tanjali fangoi dore losh lak pasida koi viewers me especially Manipur gi miyam sida hai dare as a floral
florist ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁ ꯈꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯐꯖꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯇꯆ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯂꯦꯠꯕꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯍꯜꯂꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣर्टेड ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯣꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯒꯣꯏꯁꯇꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯔꯛꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯦ 24/7 ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯕꯜ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯆꯤꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯉꯥꯟꯕꯤꯔꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯦꯟꯗꯦꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅꯁꯨ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯄꯔꯤꯡꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ